kuri uyu munsi, kuri zino tariki, ko turabibuka nubwo tutazapfa ngo dushire. Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Twe turashima, dushimiye Nyagasani kuko ibashije kutugezaho aya masaha. Imana himbazwe. Hari benshi babyifuza bakabibura, hari benshi batabasha no kuvuga ngo babashe kuvuga, bari mu bitaro bagwaye, nabo turabihanganisha, ariko dushima Imana twebwe kuba turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima. Imana ikidutijije umwuka w'abazima, turayishimiye cyane. Dukomeje gushimira abantu bakomeje kudukorera subscribe na share na comment na like. Muri ab'agaciro, turabakunda yemwe, ni ukuri niko tuba twicara tubabwira ko tubakunda. Iyo aba atari mwebwe tuba dutera kamera kugira ngo tuganire namwe, ariko tuyitera kamera kugira ngo tuze tuganire namwe kuko mudukunda, kandi natwe turabakunda. Mwarakoze cyane kandi mukomeze mubikore kuko muri ab'agaciro. Rero dukomeje gushimira Twirwaneho M23 ikomeje kureba ababyeyi bacu aho bari. Yemwe ni ukuri turabakunda, turabakunda, turabakunda. Muri abantu b'agaciro mu buzima bwacu, mwaduhinduriye amateka, mwaduhinduriye ibyo twebwe tutibwiraga kuko byashoboka hamwe n'Imana. Imana niyo ya mbere kuko niyo dukesha byose, tuyikesha byose kuko niyo ibahereza imbaraga, namwe mukabasha kugira gute, mukabasha kurwana urugamba mukarutsinda. Iyo Mana turayishimiye cyane. Mukomeje kubarinda kandi yemwe hari abantu uzi ubona nyine bitangiye ubwoko nyine, ni ukuri bitangiye ubwoko birenze. Hari umukobwa nabonye ejo bundi ahantu mu Gisirimba. Uwo mukobwa Mana, Imana izaguheze umugisha mama, kuko hari utobishobora. Uwo mwana w'umukobwa amaze iminsi yaratabaye, aragenda aja kuntambara ziriya, aragwana arasubira. Ubu nyine amahoro yabaye ari no mu Bishasha. Nyine yaratubwiye ati ntabwo kuba hariya ari rwo rupfu, ntabwo ari rwo rupfu rwose, hapfa umunsi w'umuntu wageze. Tubona kuko hariya nyine ari mu ntambara, ari mu rupfu baba bari, ariko hapfa umunsi wageze kuko nino mu Mushasha, mugani wiwe, nino mu Mushasha turi mu gusiba guhamba. Buri minsi yose turi mu kuzika abantu kandi batapfiriye mu ntambara. Rero turabashimiye ko mukomeje gusa kurwana ku bwoko. Hari benshi batabishaka, hari benshi babigwanya, ariko n'urwanya ubwoko bwabo nawe sinzi. Hari akandi kantu nabonye ngo umugabo umwe ahaye avuga ngo umuntu ngo urwanya ngo ubwoko, anasoma n'igipande muri Bibiliya kuko bivuga ko kurwanya ubwoko bwanyu uba ufite umuvumo, kuko nta mugisha uba ufite. Umuntu azagira umugisha uturutse ku bwoko bwanyu, uturutse mbere na mbere. Ubwoko bwawe ugomba kuba fiyeri nabwo, ukabuharanira, ugaharanira igihugu cyawe, kuko kuba impunzi biragatsindwa pe. Iyo umuntu yabaye impunzi nta burenganzira na bumwe uba ufite, na bumwe pe uba ufite. Rero turabashimiye ko mukomeje kutwubakira igihugu cyacu. Imana ikomeze ibaheze amaboko, ibatize ubwo buzima. Iyo mu ijuru ibishoboye ikomeze ibikore. Uyu munsi rero tuje kwihanganisha n'ubundi ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Abanyamulenge muri rusange, Abanyamulenge bose aho bari ku isi hose, ndabihanganisha hano kuri channel yanje. Ni ukuri nihanganishije Umunyamulenge wese kuko twararenganye bikabije.
bikabije. Uyu munsi twihanganisha n'Abanyagatumba, abantu bakorewe Jenoside mu Gatumba, mwa bantu mwe. Tumaze iminsi twararenganye, gusa nuko abenshi batabyemera, ariko tumaze igihe. Abanyagatumba ndabihanganisha mwese, uwasigaye wese mwihangane, mukomere, mukomeze murwane ku bwoko. Ndabizi umuntu wese wabaye mu Gatumba wese, sinzi ko ari Umunyagatumba woba Akagara, ni ukuri ibyo ho ndabyemeza, sinzi ko ari Umunyagatumba woba Akagara, kuko iwe yabonye kera akarengane kuwitwa ngo Umunyamurenge. Iwe yabonye uko bapfuye bazira ubusa. Iwe yabonye ko twangwa. Sinzi ko ari Umunyagatumba woba Akagara. Rero nyihanganisha Abanyamurenge bose muri rusange aho muri hose, n'Akagara katabyemera, mwese muri Abanyamurenge, turabihanganisha. Abantu bose mwihangane, mukomere. Rero icyo tuvuga ni iki ngiki nyine, n'ubundi tuba dukomeza kuguma kukivuga buri gihe. Ese umuntu utemera kuko ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge turengana, tuzira uko twaremwe, aza atekereza iki? Yemwe tuba tuvuga ukuri, ikintu cyose tugishyire mu gaciro, usubize amaso inyuma uvuge ngo ese kindagwanya ubwoko bwacu, kavuga kuko bataye bicwa, aba Banyagatumba nabo bazize iki? Ko tuvuga noneho ngo uko turagwana n'abariya na buriya ubwoko bwacu bundi bw'Abakongomani tuba tubana muri Kongo, tukavuga ngo noneho nibwo dusubiranamo, bigatuma bagenda kutuzanira abatwica n'ubundi, batuziza uko twaremwe, batubwira ngo tuve mu gihugu cyacu turimo. None se n'impunzi, kuko kujya impunzi, umuntu wese utarahunga mwa bantu, umuntu wese utarahunga, iyo muhungiye mu gihugu muhungiyemo, nubwo nta burenganzira muba mufite asampusi, ariko cya gihugu cyabakiriye kiba gifite kubarindira umutekano, kiba gifite mbese nibo ubuzima bwanyu buba buri muri ya maboko yabo, nibo bagomba kubarinda, nibo bagomba kuza babamenyera buri kimwe cyose, kuko nibo babemeye kugira ngo mubagire gute, mubasange, mubahungiremo, bakabakira. None jewe icyo nza nibaza, Abanyagatumba nabo bazize iki? Nimba mwebwe mwabarundi mwe, Uburundi nibwo tubwira, nimba mwumva ko ibyo mwakoze mu Gatumba bitarabahaye isomo, bitarabahaye kwicuza ngo muvuge ngo ese uko tuzijije iki undi muntu, tuzijije iki undi, icyaremwe n'Imana, ikiremwa muntu, tumuzijije iki hano mu Gatumba? Ariko mukarenzaho kandi mugasubira hehe? Muri Kongo n'ubundi, kandi gusubira kandi gukomeza kudukorera Jenoside. Iyo mwakoze mu Gatumba mubona kuko idahagije, ese mureke tubabaze, abo Banyamurenge mwiciye mu Gatumba babamariye iki? Hari ubundi butunzi mwagezeho mutari mufite kubera amaraso y'Abanyamurenge mwiciye mu Gatumba? Muravuga ati noneho kubera kuko twishe abantu bangana gutya, umubare ungana gutya, ati noneho twebwe uyu mubare
niwe twari dushaka kugira ngo tugere kuri buno butunzi, none ubu butunzi twabugezeho. Aya maraso y'abanyamulenge akabagira agaciro gutyo mu gihugu cyanyu, noneho mubona ko atari tosha, muravuga ati aya maraso ko ndabona ari makeya. Niko musigaye mubona, none musigaye mubona kuko amaraso y'abanyamulenge mwamenye mu Gatumba ari makeya, mukavuga ati mureke dusubire kandi tuje gushakisha andi, turebe ko dushobora kandi kugera kuri buno butunzi. Kandi mwazatubwiye basi kuko nimba hari ikintu mushaka ku maraso y'abanyamulenge, mukamenya kuko wenda swata aya maraso hari inyungu bafitiye, mukaza mukabidusabisha ku bw'ineza, mukatubwira ati yeme twebwe gatuba dushaka kugira ngo tugere kuri kino, mukabiganira n'ubundi bwoko, nimba hari icyo mubuze bakabibafashamo, ariko mukareka kumena amaraso y'inzirakarengane. Ukwiye mwebwe mwamureba iyo mirambo yose irambitse aho ngaho mu Gatumba, mukaza muhagera mukahareba, kuko ni mu gihugu cyanyu, ntimuza mureka kuhagera, n'ubundi muza muhagera, muza mubona nta kintu gikomanga mu mutima, nta kintu kibarega basi kikababwira ngo mana twarahemutse. Nta kintu kibabwira basi ngo muvuge ngo mana yanje iki kintu turicuza twakoze, nimureke tureke gusa kandi kuja kumena amaraso y'abandi kandi y'inzirakarengane. Abantu tuvuga ururimi rumwe, niko novuga n'ubundi ikirundi n'ikinyamulenge ntaho bitaniye, ni akantu gatoya nyine bitaniye ku kinyarwanda, twese turumvikana. Basi mwebwe ntimwavuga ngo abantu twumvikana tuvugana ururimi rumwe, ni gute basi duhora tubica buri gihe? Uyu munsi ko turabibuka kandi byaratubabaje, aho tuba duhora n'ubundi tukibuka, n'ubundi tutazabibagirwa akarengane mu Burundi mwadukoreye, ariko kugeza n'ubu n'ubundi mukihaye mugakora. Mwarekeye aho ngaho kuza muhora mumena amaraso y'abanyamulenge azira ubusa. Ndasubira kandi ngaruke ku banyamulenge. Ese mwa banyamulenge mwebwe mutari mu kubona akarengane k'abanyamulenge, muri ibiki ni ukuri? Muri ibiki mwebwe mudatekereza, nimba basi mubona kuko ino ntambara iri muri Kongo ifite wenda akandi kagambane muri mukubesha ngo ni u Rwanda, mukabona kuko ari byo mwitwajije. Ese no mu Gatumba basi mw'abanyamulenge ntimutekereza no mu Gatumba basi? Mu Gatumba naho n'abanyarwanda bagiyeyo babishe, kumuza mwitwaza mukavuga ngo muri Kongo ubu nyine ni abanyarwanda nibo baba babikora. None se no mu Gatumba naho ni abanyarwanda bagiye kubica 2004, nibo bagiye kubica. Mwaza muhumuka mukareba n'ubundi urwango batwanga, mukaza mumenya ngo bano bantu bahora batuziza iki? Basi mwebwe ntimunarebera ngo muvuge ngo ese ubundi bari abanyagatumba ko bari batuye mu gihugu cy'u Burundi, barindiwe umutekano n'u Burundi, nabo bazize iki? Ibo bazize iki? Ari iki bazize? Niba abanyarwanda bagiye kubica nabo mu Rwanda, ni mu Rwanda bapfiriye se? Niho tubibukira? Ntabwo ari mu Gatumba ko mu Burundi? Mwahumutse mukareba urwango batwanga, tugahaguruka tukigwanaho, tugafatikanya na bariya basore bacu bigwanaho.
tukavuga ngo mureke duhaguruke, n'ubundi turaceceka tuzapfa tuzira ubusa, murumva? Yaba ari mu gihugu cyacu ko turazira ubusa tukicwa, yaba ari mu kindi gihugu duhungiye tugapfa tuzira ubusa, nanone ni hahandi n'ubundi ni uguhaguruka tukigwanaho kuko nta yindi solution yaboneka uretse kwigwanaho. Kuko muzoza mukomeza mu bihakane, ngahega nimutubwire aka kagaraba mwebwe muri mu guhakana. Ntimuri mu guhakana ngo ntabwo turi mu gupfa. Hari bamwe ngo bababaza ngo se ngo ababyeyi banyu ko barapfa, bagahakana ngo ntabwo baba bapfa. Imagine, ntabwo baba bapfa. Woharura bene wanyu bangahe bamaze gupfa, wobabara ukabamara. Abamaze gupfa abuzi wobaharura ukabamara bamaze gupfa. Aho nushaka ureke n'aba ngaba, bari abo mu Gatumba nabo wohakana. Uyu munsi ko turibuka ubusa se, ko turibuka ari amasanduka bapanze hariya mu Burundi arimwo igitaka se, kitarimwo intuzu z'abanyamurenge. Mwahumutse mukareba urwango batwanga, natwe tugahaguruka tukigwanaho tukabona uburenganzira kimwe n'abandi kuko nabo babayeho uko babishaka, natwe tugomba kubaho uko tubishaka. Umugani wa General Nyakwigendera, tugomba kubaho uko twebwe tubishaka ariko ntitugomba kubaho uko bibo babishaka, kuko ugenderera ibo uko babishaka ntabwo twabaho. Ko murumva ntabwo twabaho, ariko icyiza ni uko twahaguruka tukigwanaho tugafatikanya hamwe twese abanyamurenge tukaziza ku mugozi umwe, niko biza numva bazavuga ngo kuzingira ku mugozi umwe. Tugomba kuzingira ku mugozi umwe tugahaguruka tukigwanaho, kuko nimudahaguruka nta wundi muntu uzahaguruka kubagwanirira ubuzima bwanyu bwo kubaho, nta wundi muntu wakwifuza ngo ubeho uko abishaka. Rero navuga ngo muricaye mwebwe mukicara mwebwe abanyamurenge mukabaho uko abanzi babishaka, ni kwa kubica kwa buri gihe, ni kwa kubakoronize kwa buri gihe, tugaza duhora mu ntambara za buri gihe, dupfa buri gihe, tuzira akarengane gusa. Kuko iyo tutaja kuba ari ukuvuga ngo ko turazira akarengane, rero ko turasubiranamo n'abakongomani bagenzi bacu, baba baturekaga bano barundi bo bakaguma mu gihugu cyabo, twebwe tugahanganaga twenyine ku bwacu, abakongomani twenyine ubwacu tugahangana. None se Uburundi nabwo buza ni abakongomani? Ni abakongomani se nabo ko bafite Uburundi bwabo, natwe tukagira Kongo yacu, baza gufatikanya na bariya bo kugira ngo batwice, ari ukubera ko nabo ari abakongomani se? Cyangwa ni rwa rwango batwanze kuva kera mu Gatumba nyine, babona kuko amaraso y'abanyamurenge ntacyo ababwiye, buri gihe ni uguhora bayamena, buri gihe ni uguhora bayamena. Mwa banyamurenge mwebwe cyane cyane mutumva kuko aka karengane kacu k'abanyamurenge niba uyu munsi mpaye mbwira, nimuve mu byo murimo, duhaguruke duharanire uburenganzira bwacu, tubeho uko tubishaka, ntitubeho uko umwanzi abishaka. Ntabwo tuzatega amaboko ngo bateme, ni nako General yavuze,
tuzatega amaboko ngo bayateme. Nimba twararenganye tukarenganira mu gihugu cyabo kuko twatubona kuko nta yindi solution twokora, nta bindi, natwe twohaguruka ngo twigwaneho mu gihugu kitari icyacu. Kuko iyo baja kubikorera wenda muri Congo, tuba twaricaye natwe ngo dutege amajosi bayateme. Haba harapfuye bari abantu bangana kuriya, uriya mubare ungana kuriya iyo tuja kuba turi muri Congo, kuko natwe tuba twarigwanyeho, tuba twaramenye icyo gukora natwe. Ariko kubera kuko impunzi, baravuze ngo impunzi ntigira ihembe, impunzi ntigira ihembe, ntigira ihembe. Umva, nta burenganzira bwo kuvuga ngo nawe wafata icyo ufata cyose ngo wigwaneho. Reka reka, urigwanaho kandi impunzi ijanwa ukijanwa uko bumva uko bashaka. Ariko se no mu gihugu cyacu nacyo twicare ngo babikore uko babishaka? Tuzicare bakore ibyo bashaka. Kuki mudahaguruka mwa bagabo mwe? Kuki mudahaguruka mwa bamama mwe? Kuki mudahaguruka mwa basore mwe? Twese tugaharanira kwigwanaho, kuko hariya muri Congo ntabwo ari mu Gatumba. Ntabwo ari mu Gatumba babikoreye iwabo mu gihugu cyabo. Ariko mwarangiza mukaja aho ngaho mugatangira kuvuga ko tutatwicwa, abandi bakigamba kuko aribo bohereza amadrone kugira ngo bice bene wabo, bakavuga kuko aribo babigiramo uruhare rukomeye kugira ngo baje kurasa ababyeyi babo. Numara kuharimbura ejo uzotaha he? Ejo uzotaha he wa muntu we? Numara kwica bene wanyu ejo uzosigarana nde? Uwo wishingikirije kuri uno munsi uhaye uvuga kuko ari we muri kumwe, agukunze, ejo neza azaguhinduka kuko si amaraso yawe pe. Azavuga ngo se wewe wanze ubwoko bwawe ukabwicisha bugapfa bugashira, jewe se ni jewe uzogirira impuhwe? Ejo nawe azakwica. Ko murumva neza? Ejo nawe azaguhinduka. Ariko icyiza ni uko wofatikanya na bagenzi bawe, mugafatikanya mu kubaka igihugu cyanyu. Ko murumva? Naho kugira gusa ngo uko muragendera mu kigare cyo kumva kuko ngo banga leta, ngo leta ihari ni iyihe? Niyo kutwica? Niyo kutubuza amahoro? Ese gituma mwebwe mudatekereza gituma batatoranyije ubundi bwoko kugira ngo babubuze amahoro? Twebwe ni iki gituma batatoranyije ababembe ngo babuze amahoro? Ibo si abakongomani kimwe natwe? Gituma batatoye abafurero ngo bababuze amahoro? Ibo si abakongomani kimwe natwe? Kubera iki tujuru twebwe? Kubera iki twebwe tujuru nitwe gusa tugomba kwicwa ahantu hose, aho duhungiye, aho mu gihugu cyacu? Kubera iki? Ubwo rwango batwanga ni ukubera iki? Ko tutagizemo uruhare kugira ngo turemwe uko twaremwe, uko dusa. Ntawabwiye Imana ngo itureme turi abanyamurenge. Icyo rero nicyo kintu undi mwana w'umuntu wese yatekereza akavuga ngo uno muntu mpaye nziza uko yaremwe niki muziza, ko nawe nta ruhare yabigizemo kuremwa gutya. Umunyamurenge ko nta burenganzira yabigizemo kugira ngo avuke ari umunyamurenge. Ni kimwe n'umubembe n'uko yavutse nawe
yisanga ari umubembe. Niyo mpamvu nawe ntiyabigizemo uruhare. Uwo muzizi uyu munsi akamubwira ngo se niki cyatumye uvuka uri umubembe, yakubwira ngo nta ruhare nabigizemo. Niki ngene natwe abanyamurenge nta ruhare twabigizemo kugira ngo twitwe umunyamurenge cyangwa turemwe uko dusa, ariko bakabituziza. Rero icyo nicyo cyerekana ko ibyo bazakora byose, ibyo bazakora byose, yaba ari abo Barundi, yaba ari abo Bakongomani bagenzi bacu, ibyo muzokora byose, uzi kurwanya ubwoko Imana yaremye, uzi kurwanya abo Imana yahaye umugisha. Ntabwo turi ubwoko buvumika. Reka ntabwo turi ubwoko buvumika, ntituzapfira gushira, kuko u Rwanda ubu nyine bavuga ni ikihe gihugu cyubatswe nk'u Rwanda? Ni ikihe gihugu kimeze neza nk'u Rwanda? Ni ikihe gihugu gifite amahoro nk'u Rwanda? Nabo barakubwira ngo ntitwari tuzi kuko kuri uyu munsi twoba twicaye gutya dufite amahoro. Nabo ibyababayeho murabizi ayo mateka. Barakubwira nabo ngo twari tuzi ko twokwicara tukagira amahoro natwe asesuye gutya. Mu Rwanda uza ugenda 24/24 nta muntu n'umwe uzi ugukoraho. Narahabaye naje narabibonye, nta muntu uzi ugukoraho, amahoro ni yose. Murumva? None munanirwe mwebwe guhaguruka ngo natwe duharanire aya mahoro nk'ay'abandi, tugire amahoro. Nimara muza mukomeza gusa muheze gusa abandi mu kanwa gusa, gukora ibikorwa nibyo byerekana, bikigaragaza byonyine. Niyo mpamvu iyo udashaka amahoro, nubwo bariya babona kuko baba batubuza amahoro, ariko nabo ntayo bafite. Iyo udashaka amahoro, ntukagire, iyo wifuriza mugenzi wawe kugira ngo ntagire amahoro, ntukagire ngo wowe uzoyagira, nawe ntayo wagira, ntayo wagira. Ariko icyiza ni uko wakwifuza amahoro kuri wewe, ukifuriza na mugenzi wawe amahoro. Uko wifuza kuko umwana wawe agomba kubaho amahoro agatera imbere, ifurize n'umwana wa mugenzi wawe kugira ngo atere imbere, agire amahoro. Ntimuzotwifuriza gupfa abanyamurenge ngo nimara murangize ngo namwe ngo ko muripanga ngo muzogira amahoro, mwe muzayakura utabanje guhesha umunyamurenge amahoro. Aya amaraso y'abantu aza azengereza abantu, nta n'umunsi n'umwe mwogira amahoro namwe, mukiya murarira kundi mwana w'umuntu mutekereza kumena amaraso y'undi mwana w'umuntu, inzirakarengane. Kuko nta n'umunsi n'umwe abanyamurenge baravuga ngo reka bahaguruke baje gutera Uburundi. Wapi? Kandi si uko bananiwe, si uko bananiwe nabo kugenda ngo bahaguruke baje gutera Uburundi. Reka ntibabunanirwa. Mwahangana uko muhangana kose, abananira abandi bakabananira, ababanesha bakabanesha, ariko ntabwo abanyamurenge bagira gute. Nimukomeze tuzingire hamwe, muheshe abandi bantu amahoro kugira ngo natwe tuyabahe, ariko nimutayaduhereza natwe ntayo tuzabaha. Ariko usibye Imana yonyine rurema, Imana yonyine dusenga,
Imana yonyine tuba tubwira, kuko twebwe nta kindi kintu tuba twishingikirizaho. Ntitwokwishingikiriza ku wundi mwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu arahemuka ntacyo amaze. Imana yonyine tuba tubwira, ikatugwanirira, ikatuneshereza. Niyo mpamvu n'ubu ngubu tukiri kumwe nayo. Niyo mpamvu ubu ngubu abanyamurenge bakiri mu minembwe. Niyo mpamvu ubu ngubu ababyeyi bacu baba baryama bakazuka. Ya Mana tuba dusenga. Saba mwa bantu mwe murakoze. Uyu munsi ni umunsi w'akababaro, ni umunsi w'agahinda. Nubwo mwebwe mutubona mukadushinyagurira, mukabona kuko ntacyo mwakoze kandi mwarabikoze, ariko Imana ihora icecetse. Gusa ndihanganisha ubwoko bwacu, nakomeje kubibabwira, mwihangane, mukomere, nubwo tutarabona amahoro asesuye, azaboneka, kuko turi kumwe n'Imana yaturemye, ni nayo itugwanirira. Saba murakoze mwa bantu mwe, mukomeze mwihangane, dukomeze twibuka abacu bazize akarengane, ntacyo bazize, dukomeze tubibuke. Murakoze cyane kandi mukomeze mugire umunsi mwiza.